Snabdevanje i skladištenje su izuzetno važne komponente u industrijskom lancu 21. veka. Veliki broj proizvoda neophodnih za svakodnevni život i funkcionisanje današnje industrije i gradova uopšte neophodno je prevesti i čuvati u stanje koje se pripisuje svetskim standardima kvaliteta. Naši proizvodi se primenjuju u prehrambenoj, pivarskoj i petrohemijskoj industriji i predstavljaju, zahvaljujući tradiciji, standard i garanciju kvaliteta. Tradicija počinje 1884. godine, nakon završetka pruge Beograd-Niš i momenta kada se rađa mašinska industrija na ovim prostorima. Tradicija proizvodnje, koja se broji stotinama isporučenih cisterni, koje i nakon višegodišnje eksploatacije i dalje služe svojoj nameni, otpočela izradom kotlova za parne lokomotive. Danas kompanija Tehnoproces kao deo Lion grupe je jedna od retkih koja posjeduje znanja i tehnologiju za proizvodnju procesne opreme u Južnoj Evropi. Zahvaljujući viševekovnom iskustvu u kombinaciji sa inovativnim novim znanjima, proizvodimo napojne rezervoare, uređaje za hemijsku pripremu vode, odvod šljake i pepela i uređaje za međuhlađenje. Proces počinje od saglasnosti specifikacija, karakteristika i dizajna. Svaka cisterna se pažljivo proizvodi vodeći računa o svim detaljima i standardima. Prepoznatljivost naše kompanije vezana je za proizvodnju specifičnih vagona za transport tečnog butana, propana i smeše AL, butilena, propilena i amonijaka, bitumena i nafte. Također ponosni smo i na usvajanje jedinstvene tehnologije potrebne za proizvodnju skladišnih rezervoara za tečni butan i propan. Naše cisterne čak i bojimo po želji naručioca. Pokrivenost različitih vidova industrije odlika je kompanije koja je sigurna u sebe i spremna je da prihvati novi izazov. Proizvodimo sve vrste rezervoara za prehrambenu industriju, kao i kotlove koji se primenjuju u pivarskoj industriji, postrojenja za kristalizaciju, kuvanje i centrifugiranje za industriju šećera. Možemo govoriti i o industriji ulja, u okviru koje već godinama proizvodimo pržionice suncokreta, vakum uređaje i dezodorizatore. Tehnoproces je osvojio i usavršio proizvodnju kompletnih gasovoda, naftovoda, vodovoda i parovoda. Danas je preko 300 postrojenja sa područja stare Jugoslavije opremljeno našim sistemima za prečišćavanje vode. Neizostavni deo razvojne energetske grupe Lion Group je i kompanija Mimpress. Osnovni program Mimpressa, na kojeg smo veoma ponosni, jesu danca. Tehnološki uspeli smo da ovladamo procesom izrade danaca od različitih materijala poput konstrukcionog, legiranog ili kotlovskog čelika, ili pak prema materijalu koji odgovara klijentu. Postupak izrade izvodi se presovanjem iznad tačke AC3, pa se naknadna termička obrada izostavlja, što poboljšava kvalitet i ujedno smanjuje troškove i cenu krajnjeg proizvoda. Na zahtev izdaju se atesti o toplom presovanju i žarenju danaca. Plitka, duboka i ravna danca zadovoljavaju sve EU standarde kvaliteta. Poluloptasta i sva ostala specijalna danca izrađuju se prema zahtjevima klijenata. Pratećim programom obuhvatili smo tehnologiju proizvodnje grudne grede, koja je neizostavni deo teretnih kola, vučnih vozila ili klasičnih vagona. Po potrebi ona se može lako demontirati. Također, naši kočioni sistemi prečnika od 10 do 18 mm i debljine 5 do 10 mm nalaze primjenu u autoindustriji ili industriji kamiona. Nova vremena donosi nove izazove. Poverenje našim proizvodima do sada su pružile velike internacionalne korporacije, čija imena govore o ozbiljnosti, odgovornosti i kvalitetu, poput NIS-a, Srbijegasa, Petrohemije, Azotare Pančevo, Linde, PGE i kompanije ABB. I u drugom veku naša kompanija je u koraku sa vremenom i izazovima koji nameću industrijski izazovi sadašnjice. Tehnoproces i Mimpress. Kvalitet koji odoleva vremenu.